پشتی کل 28 و مه دنگدان تایبت هاتی انجام دان، افرو دنگدان گشتی با هلبجارتن خولا پنجیا پارلمان کردستان الدهوک پریوچون. دنگدارن پاریزگاه دهوک که جماراوان نزدیک 677,000 کسانه به سر 257 بنگهن دنگدان دهاتین دابش کرن و 71 شوانال ناوند پاریزگاه دهوک نه. افرو قصد سر صندوق دنگدان کرد جبو هلبجارتن آنی نرن خوب و پارلمان کردستانه بو 4 سال دهاتی. هر 4 سال جاره که مروی ما فیه کو دنگ خوب داد کو بشد زانیتن کو اوجی تا که کد وی کمالگه دا و آخر کردستان باور هر کسی که بتونو دنگ خوب داد سربستیانه و آزادانه و بزانیتن که کیش لیسته بوی باشتره کیش قواره بوی باشتره دنگ خوب دادن هر چند رجا بلند بیتم مروف دیزاین کو حزاوی خلکی بو دموکراتیت زیاده تره اگر حزا دموکراتیت زیاده تر لحات آنکو او گل او خلق دویتم سربستی و آزادی بجید تشتكي هي شرعية وعندها حالات دا واجب بيستر مروف إلا مروف بشيت هكا مروف زانيتن مروفيت تبيرو باري بخده وبرجع قيامات بأمانات هبن هكا سناش مدين دانه شد بين مروفيت درز دارنا كابن انجي لازم مروف بشيت وقتی چما صندوق جي مروف ضميري خو مرتاح كات از دنگ خدا موی کسی اویوکو من بواری هبید اف مروفه داخل متا یا ملت مکه دین و دنیا و اخلاق و دی مروفه که مخلص بید ما او بو هر کردکی شهد بیت دنگ خوب داد گلک باشه نخرابه هر بو مافهمه ما خونه بو خرابیه بس بو باشیه ما نه ارالا ما هم جیتاتین ما دنگ خدا هندی خالق پتر بیت هندی رجا پتر بیت هندی دنگ که زیده تر بیت بو ما باشه ایشالله شلا دید سرکفتی جی بینی شلا خیره همی بسرمانه جی دابید شلا دید خیره کرده جی دابید برا هرچند لایان سیاسی خواست هفشوه دنگدان و تایبت رجا بجداری کرنا دنگ دراد و پروسسه دا یا بلند بید دا کوره گریل سختکاری بهتا کرن لیل دم اسپیده پروسه بشوه که خواف پریوچو و رجا دنگدان تا کدم جمیر 12 نیورو گهشت 22 صادب تنه بلیل دم ایواری لوینه که باش کفته بنگه دنگدانه و رجا بجداری کرنه باشتر لحاد پرۆسەکە سەرەتا بە زۆر بە لەسەرخۆی و بە هێواشی واتە وردە دەستی پێ کرد ئەگەرچی ئێستا جموجۆڵێک هەیە کەمێک بەڵام هێشتا ئەو ڕێژەیە نییە ئەو تموحە نییە کە کۆی لایەنە سیاسیەکان و کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردن داوایان کردووە لایەنێکی ئیجابی ئەم جارەی پرۆسەی هەڵبژاردن بە تایبەتی لێرە لە دهۆک ئەوەیە کە لایەنە سیاسیەکان تەواجودیان زۆر بەهێزە بنمونه ئەمجارە کۆمەڵی سامی لە دهۆک و زوتنەوەی گۆڕان یەکێتی نیشتمانی یعنی تەواجودێکی زۆر باش هەیە وەکو لایەنە سیاسیەکان چاودێری لایەنە سیاسیەکان هەر هەوڵێک بۆ تەزویر بۆ خروقات هەر کەسێک بیکە ڕێگری لێکرێ هر 4 سالانجاره که پروسس هلبجارتن پارلمان کردستان پریوت چید و دبیت دلیوک و باجداک و حوالاتین کردستان در برینش بوچونن خوب بکن و بجداری بریار سیاسی ببن و گرانکاریت سیستم حکمرانی کردستان دا بکن. آمد بریفکانی، کانال آسمانی پیام، دهوک.